ntabwo AFC M23 yavuye Uvira. Aba bantu bajya bagenda babeshya abantu mu bintu bitanditse bitariho ibiri hatari byo bashaka gusobanura papa. Ni ikibazo giteye ubwoba. Hano barakubwira ngo AFC M23 will unilaterally withdraw its forces at AFC M23 ku bushake bwayo izakura ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Ntabwo bavuze ngo yakuye ingabo zayo, izakura. Sinzi ari ryari, sinzi ngo ni none, sinzi ngo nejo, gusa makuru none andi gukora iki kiganiro hari itangazo riri hanze. Ariko AFC M23 ni ikifite kiriya gice. AFC M23 nimara kubishyira mu bikorwa yavuye muri Uvira City, nimara kubikora neza yavuyemo, hakagira ibitero bihuriweho bya FARDC n'ibitero by'abarundi biri buze kuba, witonde, nabo baraza kwitabwaho. Witonde kuko nibaga bibitero, kandi no kuvuga ngo mwitangazo AFC yasohoye yavuze ngo ntizihangane. Nibyo ndi kukubwira. Abantu rero ntibari gushaka kugera kure ngo barebe iki ibintu bigamije ku ruhande rwa AFC M23. No kuvuga ngo noneho ntisihanganira ibitero bya Wazalendo nibasubira kuri babarundi na ba FARDC inyuma yuko yikuye muri Uvira, nibasubira kurasa mu Minembwe, bikaba ngombwa ko AFC yongera kubura intwari ijya gutabara, izahita kongera ikuremo Uvira, kandi noneho itari buze kongera kumva abo bababwira ibyo ngibyo. Nicyo kibazo kizavamo. Buriya rero ntabwo abarundi bazi ko muri ibintu byose byabaye muri Burundi na Kongo bahise bategekwa nabo guhagarika imirwano. Ibi bintu rero nimba uko bimeze, umunsi yavugiye aya magambo ni nawo munsi basoherera atangazo. Turi kumwe cyangwa ndi turi kumwe? Ndakumva 100%. Bisobanuye ngo ukube muri iri tangazo rya anniversary y'imyaka 2 ya AFC M23 bayeho, ugasoma nibyo basoheye muri iri tangazo rya Alliance Fleuve Congo, byose birashimangira ko Alliance Fleuve Congo ihari kandi ihari kandi kitazanahava. Ibyo yakoze hari abantu ishaka kugaragariza ikimenyetso cyuko yubahiriza ibikuye mu masezerano kandi kibyiri gukora ibizi, kandi si ubwa mbere bikoze. Rero reka nkubwize ukuri, abantu bose ubu butumwa babufasha uko bashaka, babuhindagura uko bashaka bitewe n'icyo bashakaga kumva no kumvisha, kandi byari bikubiye ku kwidoga. Umva kuri guhari bidasubirwaho. Byaragaragaye ko Repubulika y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidashobora kwidefanda, bidashobora kwirwanira intambara, bidashobora gutsinda intambara. Ibyo byaragaragaye, babambitse ubusa, babaye bagaragaye nk'akabuno k'inkoko mu muyaga. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Wihangayika, habonetse muganga gakondo ukoresha imiti iva mu bimera. Muganga gufasha mu ndwara zikurikira: waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha, niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza, ngwino tugufashe kubivuza indwara zikurikira harimo umwijima, impyiko, amibe, igifu, umutwe, prostate, imitsi ndetse no kubyimba. Namwe turabafasha. Akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi, abatugezeho baratwirahira. Mahanga namwe nihangayika kuko imiti yacu ibageraho byoroshye. Dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito. Bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe. Yesirikazere ko meze neza cyane wo dukurikira umunsi ku munsi. Ibiganiro tubagezaho n'Urugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media. Turabasuhuje cyane kubo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ndetse tubashimira ko mukomeza gutanga ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tubagezaho. Ni Gakire Sam kuri mikoro ya mbere, garukanye na mugenzi wanjye Robert Sympathique, tugarutse gusesengura inkuru idasanzwe cyangwa se inkuru breaking news, inkuru itari kuvugwaho rumwe, ariko none ngira ngo abantu bamaze kubimenyera ko twiyicariye cyangwa se twahigereye
bisesenguriye muba mugiye kumenya ukuri mutabonye ahandi. Semba ndakumva cyane Sam. uri amahoro? Ndaho meze neza cyane nta kibazo namba. Ndashikame. Yego, aho niho sawa rero, niho nicyo tuba twifuriza n'abandi bose badukurikiye ko muba mumeze neza cyane. Ntabwo turi buze gutinda, tugiye guhita twinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugiye gutangira twinjira n'ubundi nk'uko bisanzwe ni mu bijyanye n'ubundi n'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twasesenguye byinshi, twavuze byinshi mu minsi ishize, tukaba turi gukora inkuru zigiye zitandukanye zivuga uburyo nyuma y'uko Uvira yafashwe ibindi bice birafatwa, there is no problem, ariko Uvira yafashwe havuzwe byinshi. Muziko mu minsi ishize aribwo UN Security Council yateranye ku kibazo cyo kwiga uburyo rifatwa rya Uvira ribaye ikibazo rishobora gukurura intambara y'akarere. Yego. Ndetse byinshi byagiye biza biratutumba nyuma y'uko AFC/M23 yafashe, yagiye igarura n'utundi duce tugiye dutandukanye, ariko ikibazo ntago byari utundi duce, ikibazo cyari Uvira. Uvira ifatwa byabaye nk'ibihagarika ubuzima ku gihugu cy'u Burundi, ndetse ariho u Burundi bwatangiye kurunda ingabo nyinshi cyane, bize nkaho bwiteguye kuba bwatera u Rwanda. Sempa reka tuze twinjira ubu ngubu. Inkuru ihari ahantu hose mu binyamakuru iravuga ko n'itangazo ryashyizwe hanze n'umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance des Fleuves Congo AFC/M23 rivuga ko kubwo kubahiriza amasezerano AFC/M23 yakuye ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Iri tangazo tubanze turisome. Urakoze, turarisoma kurisoma. Ariko ikintu cya mbere uko iri tangazo ribivuga, ntabwo iri tangazo rivuga ko AFC/M23 yakuye ingabo muri Uvira mbere na mbere, ntabwo ariko itangazo ribivuga. Icyo cyo kibanza kigihe umucyo, siko itangazo ribivuga be namba. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, iri ni itangazo unilateral, bivuze ngo ni umwanzuro wa AFC/M23. Biragaragara ko nta muntu bafatanyije, ni unilateral agreement, ni umwanzuro wabo bifatiye, ariko nanone byagizwemo uruhare nuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabisabye. Uri kubyumva? Ni ku gitutu. Buri wese ntabwo ngende bubuze umuntu ikinyarwanda ari bukoresha ikiboneza mvugo. Nanjye ndaza gukoresha yanjye mvugo, ndaza gukoresha yanjye magambo, ndio kuvuga ngo nta kibazo buri wese akoresha ijambo ashaka. Sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, dore ibyo kwibaza. Ni ubwa mbere AFC/M23 ivuye mu bice yaba yarafashe. Ni ubwa mbere. Mu magambo make ibi bintu nta gishya kirimo. Icya kabiri, kuba AFC/M23 yatangaje ko ishobora kuvana ingabo cyangwa izavana ingabo zayo muri Uvira. Kongo yungutse iki? Kongo kuba yisubije. Kuba AFC/M23 yatangaje ko izavana ingabo zayo mu mujyi, tubyumvikaneho neza, ni mu mujyi wa Uvira, ko ntibagezeho bababwira ngo turahava tujye ku birometero 3, 4, 5. Nta n'umuntu bajya mu nkengero, nta n'itangazo Amerika yasohoye ngo muraza kuva aha ngaha ngo mujye hano turi kumwe. Ariko bo batangaje ko ari ukuva mu mujyi wa Goma. Ariko nyarakibaza, ni ubwa mbere AFC/M23 ivuye mu bice yafashe. Ntabwo ari ubwa mbere ko bigaragaza ko ibe yatsinzwe. Bigaragaza ko iba yatsinzwe. Icyo ngicyo ngewe Uburundi buratsinze. Icyo nshaka kureba, ikindi nshaka kukubaza, ni ibihe bice AFC/M23 yaba yaravuyemo yashaka kubyisubiza ntibyisubize? Hari ibyo wabuze? Ntabyo. Bisobanuye ngo rero, nkuko bigaragara mu itangazo ngiye gusoma, abantu bose bacuritse badashaka kuryumvikana uko riri, kubera ko abarisamiye hejuru bahise bavuga ngo AFC/M23 ngivuye muri Uvira, ngo bayikuye muri Uvira ibintu byinshi cyane. Papa, igitutu cya Amerika. Papa, AFC/M23 ivuye Uvira. Reka nkubwire, hari icyo abantu batabona. Ikintu cya mbere, sinshaka kubivuga ibintu byinshi, ndagira ngo tujye muri reality. Ikintu cya mbere, ubu turi kuvugana nona, delegation ya AFC/M23 na delegation ya Congo Kinshasa baridoha muri Qatar. Warubizi ko ibiganiro hagati ya AFC/M23 na leta ya Kinshasa byongeye gusubukura.
none se wabonye ko mu itangazo rya AFC M23 harimo ko ibi byose ari ukugira ngo bubahirize ibikubiye mu masezerano y'amahoro ya Washington ndetse banzo mbwire ubu turi kuvugana aya masaha yego uviriri mu maboko yande AFC M23 ntago irayirekura reka habe namo abaturage bari no mu mihanda bishimira abantu bo muri AFC M23 amavideo mu kiganiro muraje aratambuka mu muyabone AFC mugende kuri Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 muri amavideo nta n'isaha biramara amaze gushyiraho amavideo amaze gushyiraho n'amagambo avuga uburyo abaturage bo muri Uvira bari kwishimira AFC M23 ariko anashimangira ko Uvira ikiri mu biganza byanda bya AFC M23 erega tukira aho ngaho reka dufashe abantu tworoherane dusomere no tangazo ko rivuga kandi turisoma uko rivuga tureke kuryimagina gusa ngo tugendere mu kigara mu nese avuge ngo AFC M23 ivuye muri Uvira si tangazo dusoma ntago ari njye warihimbye sinanjye waryanditse n'abantu kandi barivuze buri wese yarivuze uko ashaka njye nta nubwo kandi ari nacyo kibazo njyewe mfite ariko njye ndashaka ngo dusome ibyanditse umutwe waryo uragira uti le coordinateur AFC M23 statement regarding peace in the DRC siko bimeze the Alliance Fleuve Congo AFC M23 wishes to refer to the Doha peace process under which significant progress was recently achieved ati dushingiye ku masezerano y'amahoro ya Doha akomeje kubaho uri kubyumva ndetse n'ibyamaze gufatwa cyangwa se kwemerezwa muri ibyo biganiro including the signing of the Doha Framework Agreement of November 15th 2025 harimo n'amasezerano ya Doha akubiyemo za protocols 8 yasinywe ku itariki 15 z'ukwa 11 2025 itangazo ritangira rivuga in light of these achievements dushingiye rero ku byagezweho and despite the continued provocations and abuses from the FRDC and its areas ati nanone kandi dushingiye ku bikorwa by'ubushotoranyi ndetse n'ibirego bya FRDC n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi bafatanya its areas the Alliance Fleuve Congo AFC M23 Alliance Fleuve Congo AFC 23 initiate an unilateral trust building measure uri kubyumva ni initiative unilaterale AFC M23 yonyine ubwayo uri kunyumva neza nta wundi muntu bahanganye nta nundi muntu babifatanyije yonyine ubwayo ihisemo gufata imyanzuro ikurikira kandi igamije kubaka icyizere ku mpande zombi trust building measure n'umwanzuro ugamije kugaragaza cyangwa se gutanga icyizere ko bafite ubushake bwo kujya mu biganiro no mu yindi nzira y'amahoro process y'amahoro bashingiye ku biganiro bya Doha n'imyanzuro yagiye ifatirwamo naho bigeze ndetse binakomeje kugeza uyu munota turacyari kujyana uko byanditse ritangaza samu turi kumwe in order to give the Doha peace process the maximum chance ibi byose ni ukugira ngo ibiganiro bya Doha bihabwe amahirwe yose ashoboka to succeed kugira ngo bigere ku ntego in providing lasting solutions to the conflict kugira ngo bitange igisubizo kirambye kuri aya makimbirane siryo tangazo se Colonel Nangaso se byo ndi gusoma twakomeje AFC M23 will aha rero nongera ngo abantu bumve AFC M23 will unilaterally withdraw its forces from the city, not mountains, not whatever and whatever, from the city of Uvira as per United States
mediators request nk'uko byanasabwe nanone n'umwe mu bahuza ari we leta zunze ubumwe za Amerika. Nakubwiye ko buri wese arabiha inyito ashaka, buri wese abiha inyito ashaka, ariko uri kumva icyo bivuze. Bisobanuye ngo AFC M23 wiri iza ntabwo nyaboneka, reka tubivugeho neza, ntabwo AFC M23 yavuye Uvira. Aba bantu bagenda babeshya abantu mu bintu bitanditse bitariho, ibiri hatari byo bashaka gusobanura. Papa, ni ikibazo giteye ubwoba. Hano barakubwira ngo AFC M23 will unilaterally withdraw its forces. At AFC M23 ku bushake bwayo izakura ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Ntabwo ntibavuze ngo yakuye ingabo zayo, izakura. Sinzi ari ryari, sinzi ngo ni none, sinzi ngo nejo, gusa makuru none andi gukora iki kiganiro hari itangazo riri hanze, ariko AFC M23 ni ikifite kiriya gice. Icyo kintu cyumvikane neza rwose, niko bimeze. Iravuga ko rero izazikuramo nkuko n'umwe mu bahuza ari we Amerika yabisabye cyangwa se yabyifuje. Itangazo riracyakomeza. Itangazo riracyagira rite? Riracyakomeza. Iryo itangazo risohowe n'umuvugizi Corneille Nanga. Ni Corneille Nanga. Ni naryo abantu kandi bashingiyeho. Kuko ni naryo ryagaragaza ko AFC M23 igihe nikigera hari izakura ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Hano rero itangazo rikomeza rigira riti based on past experiences, dushingiye ku bunararibonye bw'ahashize. Abo ni AFC M23 where FRDC, Wazalendo and their areas have sought to take advantages of AFC M23's trust building measures. Ati dushingiye ku bunararibonye bw'ahashize dufite nka AFC M23, igihe FRDC ingabo za Congo, Wazalendo ndetse n'abandi bafatanya bagize amahirwe yo gufatirana ingamba zari zashyizweho na AFC M23 arizo trust building measures to retake control of previous lost territory. Bivuze ngo hari n'ahandi hantu AFC M23 yagiye iva, yamara kuhava babyumvikanye kandi bamvikanye ko nta n'izindi ngabo ziri buhage, ari ukugira gusa ngo basubize inyuma berekane ko bo bifuza amahoro, badashaka gufata ibice n'izindi ntambara. Bo barahavaga FRDC, Wazalendo, FDLR n'abarundi n'abandi bafatanyije bagahita baza muri bya bice bakabyokipa. Nibyo hano AFC iri kuvuga muri ritangazo. Uri kubyumva? Territory and target the population perceived as sympathetic to the alliance. Noneho bahagera bagahita ko batangira kugaba ibitero mu baturage batuye aho hantu, kandi AFC yari yagiye igiye kubarinda. Yakwemera kuhava FRDC igisirikare cya Kongo kigahita kiza cyo kikaza kuharasa. Turi kujyana ku itangazo rimeze. Kubw'iyo mpamvu AFC M23 calls on the guarantors of the peace process to establish adequate measures for the management of the city. Turi kumwe? Kubw'iyo mpamvu rero AFC M23 noneho irasaba guhabwa garanti yuko noneho mu gihe baramutse bahavuye bafashe icyo cyemezo hazaba hari amahoro, b'abantu batazongera kugaruka ngo basubire mu baturage bongere kubica. Urabyumvisha ko bimeze? Including its demilitarization. Ni ukuvuga ngo ni ugufata ziriya ngabo z'aba Wazalendo n'aba FRDC n'abo Barundi n'abandi bose. AFC M23 iremera ko izava muri, ntabwo yahavuye, iremera ko izahava ariko ikanemera ko nimara kuhava hagomba kuza, hatagomba gusubira nyine zino ngabo zindi, ahubwo ko zigomba kuhavanwa. Ikindi cya kabiri, hakabaho the protection of its population and infrastructure, hakabaho uburinzi bw'abaturage baho ndetse n'ibikorwa remezo, and the monitoring
of the ceasefire, hakabaho n'ibikorwa byo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika imirwano through biciye the deployment of a neutral force, biciye mu koherezwa ingabo zidafite aho zigize gute zibogamiye. Wumvishe ko AFC M23 kugira ngo ive Uvira hariho kondisiyo? Si itangazo basohoye, si ry'abantu bose bari kugenderaho. AFC M23 yirukanwe Uvira, yemeye gutanga Uvira. Simbizi aho babikuye, njye ndi gusoma itangazo ryasohowe na AFC M23 officially, njyewe niryo ndi gusoma, kandi n'abatanze ayo makuru niryo bagendeyeho. Njyewe rero ntabwo njyewe numvise amakuru abandi bari kuvuga ngo bari yongenderaho. Njye ndi gusoma itangazo ryasohowe ngo ndibwire n'abantu nabo baryiyumvire, bumva ibyanditse n'ibiri kuvugwa bo barakuramo ibyabo. Uko buri wese abifata njye si cyo kibazo mfite, niko buri wese abyumva si cyo kibazo mfite. Turi kumwe noneho. Wumvishe ko ahantu AFC M23 izava muri makira cyahari, irahari nyabona, irahari, kandi yashyizeho na kondisiyo zo kugira ngo izahave. Ni ukugira ngo yubake trust building major, ni ingamba yo kugira yerekane ko itagambiriye gufata ibice cyangwa kugira gute, igambiriye amahoro, ibiganiro. Therefore aho izava ntihagomba kujya Wazalendo, ntihagomba kujya FRDC, ntihagomba kujya ingabo z'abarundi, hagomba kujya ingabo ziri netre. Tukiri hano rero, Amerika ntiyabigizemo uruhare. Umva Sam, ya nama ya UN Security Council iherutse kuba, turi kumwe? Yego. Ya nama ya UN Security Council iherutse kuba muri Amerika, iwa munyamerika akavugiramo na biriya. Ubundi utekereza ko byavugiyemo ari byo byari bigamijwe by'ingenzi? Hari hagamijwe iki? Kwari ukongerera manda y'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Nicyo cyari kigambiriwe muri iriya nama. Noneho bazaniramo na biriya bintu nyine byose, banagaragaza ko nyine hari impamvu nyinshi zishoboka zigomba gutuma ingabo z'umuryango w'abibumbye zijya mwa biriya bice. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wibuka muri declaration de principe bano bantu n'ubundi basinyanye hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa, basinyanye ko hari aho bizagera hakaza ingabo zikajya hagati yabo, buri ruhande rugasubira inyuma y'ibirometero 5. Ese urabyibuka cyangwa ntubyibuka? Muri za z'umunani. Aha, ubu rero turi oya ni muri declaration de principe zabayeho mbere, zira protocol zo zaje nyuma. None tuvugana ibiganiro birakomeje hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa idoha ubu none ku itariki 16 nene 6. Ibiganiro biri kuba idoha muri Qatar. Delegation zombi zagezeyo kuva ku munsi w'ejo hashize, delegation ziriyo. Uri kunyumva neza? Bisobanuye ngo none iri tangazo rya AFC M23 riravuga ko bari buve mu mujyi wa Uvira. Mu kuva mu mujyi wa Uvira, ariko aho bavuye ntabwo hari buze kujya ingabo z'abarundi, iza Kongo na Wazalendo. Harajya ingabo zidafite aho zibogamiye. Ako kantu kiteho. Kandi gakubiye no muri declaration de principe basinye mu gihe cyashize. Ako kantu rero ukiteho cyane. Ukiteho cyane. Itangazo riracyakomeza. Finally, concerning armed groups hostile to the government of Burundi that remains active in the Democratic Republic of the Congo. Tugana ku musozo. Noneho kandi dushingiye ku concerning ku ngabo ku mitwe yitwaje intwaro, uri kubyumva? Bivugwa kuri guverinoma y'u Burundi, bivuga ko ngo bagikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. The AFC M23 reiterates that it will not allow such groups to use liberated areas as real basis for any hostile acts. Ati ku gihugu cy'u Burundi kijya kivuga ko ngo hari imitwe yitwaje intwaro iri mu bice byo bya Sud Kivu ngo ifite gahunda yo kurwanya u Burundi. Wumva hano bino bintu bigikomereye. Iri si itangazo ryabo. Yego. AFC M23 yijeje igihugu cy'u Burundi ko nta mutwe n'umwe witwaje intwaro ufite gahunda yo gutera u Burundi uzaturuka mu bice byabohowe na AFC M23. Turi kumwe? Ati bo rero icyo bafite ngo ni ugukomeza kubungabunga
amahoro n'umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Itangazo rirarangiye. Corneille Nangaa Yobelu. Papa, ibi bintu ndi kukubwira nibyo biri mu itangazo. Bantu mukurikiye Urugendo Online TV na Inside Rwanda Media TV, AFC M23 iracyagenzura umujyi wa Uvira. We mukanya wari uri kumbwira ngo kuva Uvira kwa M23 birafasha iki Kongo? Yego. Nuko wari uri kumbwira. Sinari nje kubajije. Birabifasha gusubirana ibice byayo. Ibi reka nkubwire reka. We unyumve neza. Ndagira ngo ukomeze unyumve neza. Itangazo ryonyine risoza rivuga ko hari ibice nyine bigenzurwa na AFC M23. AFC M23 yijeje Uburundi amahoro n'umutekano mu bice igenzura. Icyo bivuze, AFC M23 ni igitekerezo cyayo cyo kurekura Uvira. Bivuze ngo iragumana imisozi yose n'ubundi ikikije Uvira, irakomeza igenzura activite ariko itari kugaragara mu mujyi wa Uvira. By'akarusho ko n'ubundi nk'uko babivuze ntabwo hagomba kujya ingabo za FRDC n'izindi. Ikindi kandi mu byo batangaje harimo ko batazigera barebera abaturage bicwa. Ibi bintu rero ngiye uko mbibona, ibi bintu biragaragara ku ruhande rw'u Burundi. Ngendemera ko ni success ku ruhande rw'u Burundi, kubera yuko ugiye gufungurirwa imipaka. U Burundi nawe ubwawe aho wicaye wabugirira impuhwe. Nakubwiye ko bukora ku bihugu bitatu, turi kumwe. U Burundi bukora ku bihugu bitatu, ibihugu bibiri imipaka yarifunze n'ikindi ntikimerewe neza. Ntabwo isi ishobora kwemera ko abaturage b'Abarundi bapfa. Icyo ni cyane. Bivuze ko rero Burundi buratsinze. No kuvuga ngo hariya ikibayeho U Burundi bugiriwe impuhwe. Uri kubyumva? U Burundi bugiriwe impuhwe kuko ni pays enclave nk'uru Rwanda n'imipaka y'ibihugu yarifunze. No kuvuga ngo Abarundi bari bagiye kubaho mu buzima budashoboka. Ni nayo mpamvu Abarundi nyine barashwe bagaceceka kuko n'intambara y'amasasu batayitsinda, bagahitamo kujya kuvuza induru muri Amerika. Kubera iki? Ngaho samureka nkubaze. Kuva ibi bintu byatangira bya AFC M23 na leta ya Kinshasa, aho intambara yatangiriye guhera bafata Bunagana kugeza bari bafashe Uvira, muri UN Security Council mu kanama k'umuryango w'abibumbye, ni hehe wegeze ubona igihugu cy'u Burundi kivuga mu kanama k'umuryango w'abibumbye uretse ejo bundi? Ni byari wigeze ubibona uretse Uvira ifashwe? Ariko nabwo bari bagiye kurega. Nibyo rero ndi kukubwira, bari bagiye gutanga ibirego. Nibyo rero ndi kukubwira. Iyo bigenze gutya rero buri gihugu gitangira kureba ku nyungu zacyo, sibyo? Buri gihugu gitangira kureba ku nyungu zacyo. Ikindi ni ugucubya u Burundi ngo bubanze butuze. Ibi byose ni ugucubya u Burundi kuko igihe cyose AFC uzumva igifite ahantu hitwa Sange, uri kubyumva? Igihe cyose uzumva igifite ahantu hitwa Sange, igifite Ruvunge, unyumve neza, igifite Kiriba, igifite iriya misozi ikamanyura yihorera, igifite hariya hose. U Burundi bihorere ntaho bari. Byonyine AFC igifite Sange na Kiriba na Ruvungi, Abarundi bihorere bavuga ibyo bashaka. Kuvuga gusa ngo buriya icyabayeho ku gihugu cy'u Burundi, icyo babakoreye ni kimwe, kugira ngo uriya mupaka wakavimvira ukomeze ukore neza, abaturage bakomeze bahahirane, u Burundi bukomeze bubone igitoro. Donc babanze ko igihugu cy'u Burundi k'ubuzima buhagarara. Hariya batabaye u Burundi gusa. Naho ku ruhande rwa Kongo, tekereza ko ku ruhande rwa Kongo bitari buze kubuza abantu bo muri AFC M23 gutambuka bikomereza bajya za Kalemi. Ahubwo se iminsi 10 ingahe ishize bagenda bagera bagezeyo. Ibi ngibi kandi harimo ikintu bita ceasefire. Wowe iki bita ceasefire. Igihugu cy'u Burundi nicyo cyateje ikibazo kubera yuko cyavuga ngo kizabigira generalite. Kandi koko unarebye gahunda cyari gifite kwari kubigira generalite. U Burundi bwamaze kubona support y'umubirigi n'umufaransa. Aka gahenge kagiye kujyaho, kagiye gucubya umurundi kandi nta nicyo agezeho gusa akomeza akore business. Ikindi ejo mu kiganiro we narabikubwiye, niyo Uvira niyo nzira yonyine yari isigaye iva ku butaka bwa Kongo ihuza Kongo n'izindi mbibi hano mu burasirazuba hano. Turi kumwe? Bisobanuye ngo nahise nkubwira ngo Amerika n'Uburayi
ushobora kwibaza impamvu isi yose muri kariya kanama ka UN Security Council noneho babaye nk'abahuruza ku rurimi rumwe, bose bari bafashwe ku nda. Hariya bose bari bamaze gufatwa ku nda kuko ibintu byari bisigaye bikoresha inzira za Uvira bikagenda mu makamyo. Nari nakubwiye ngo hakwereka imodoka zari zitwaye amabuye y'agaciro yari ari kuva muri biriya bice za Uvira yinjira mu gihugu cy'u Burundi, hakwereka uko zanganaga nazo ubwazo zari nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byagendaga bikagera mu Bujumbura bikurizwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ni nayo mpamvu Burundi uri kubona burwanwaho gutya. Byagaragaye ko Uburundi mu gihe cyose Kongo yaba ifite ikibazo ariko Burundi bufunguye bufite uko buhahirana na Kongo byagenda neza. Kandi ikindi buriya byari binoroshye kandi biranoroshye ko AFC M23 ubundi nka M23 nk'ikintu uzi cyitwa M23 cyarashyitse. Nonese Semba, Yego. kuba Uvira ifunguye, Uvira ubundi yari imwe muri success nini M23 igezeho. Ndaguha impamvu. Ngenda byemera nko kubivuga. Iyi Uvira kuko niyo nzira wari utandukanyije ino coalition ari Uburundi, ari FDLR, ari n'aba bose iyi coalition yose urabona ko ibitero byinshi byo Sidekevu byapangirwaga Bujumbura. Gufata Uvira rero no kubacamo ibice, kubaha imbaraga zo gukomeza umugambi wa mubisha. None se Samureka nkubaza babarira umwere, ubu uratekereza ko intambara irangiye? Biroroshye byibuze. Ubu hano waza hano ugahamya uti intambara irarangiye, ngaho binyemeze. Ayihoye ariko none se reka nkubaza, we njye nawe twamaze kuganira, wanyemereye ko atari ubwa mbere AFC M23 ihagaritse imirwano ndetse ikava no mu bice yafashe. Yigeze nasubiraho imbere ibirometero 80 iva Warikare, ibirometero 80 isubira inyuma iva Warikare. Turi kumwe? Yigeze isubira inyuma ibirometero 80. Wumva ako kantu, unyumvira ako kantu, nko kuva hano ugera i Musanze yasubiye inyuma. Warikare basubiye inyuma. Byaje kugenda gute? Ntabwo biriya rero Warikare kuki bitasakoje. Umva icyo bigiye kubangama. Umva icyo bigiye kubangama. AFC M23 nimara kubishyira mu bikorwa yavuye muri Uvira City, nimara kubikora neza yavuyemo, hakagira ibitero bihuriweho bya FARDC n'ibitero by'abarundi biri buze kuba, witonde, nabo baraza kwitabwaho. Witonde kuko nibagaba ibitero. Kandi no kuvuga ngo mwitangazo FC yasohoye yavuze ngo ntizihangane. Nibyo ndi kukubwira. Abantu rero ntibari gushaka kugera kure ngo barebe iki ibintu bigamije ku ruhande rwa AFC M23. Ni ukuvuga ngo noneho ntizihanganira ibitero bya Wazalendo, nibasubira ba Barundi na ba FARDC inyuma yuko yikuye muri Uvira, nibasubira kurasa mu Minembwe, bikaba ngombwa ko AFC yongera gukubura intwari ijya gutabara, izahita kongera ikuremo Uvira kandi noneho itari buze kongera kumva abo bababwira ibyo ngibyo. Nicyo kibazo kizavamo. Buriya rero ntabwo abarundi bazi ko muri ibi bintu byose byabaye buri Burundi na Kongo bahise bategekwa nabo guhagarika imirwano. Ibi bintu rero nimba ari uko bimeze, nimba ari uko nguko AFC M23 itinya Amerika, ni strategy. Na Uvira bazavuga muvemo, na Goma muvemo, basubire he? None se iyo Amerika ntabwo yari iriho Goma ifatwa, ntabwo yari iriho Uvira ifatwa. Reka nakubwira kandi kantu, buretse mbwira kantu Sam, banza ugira icyo wumva. Banza wumve ko AFC M23 iwarikare ijya gusubira inyuma ibirometero 80 niyo Amerika n'ubundi yari yabisabye. Yego. Uziko Amerika iyo ibishaka kwakitingaho byananiranye. Ambassadrice wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko Amerika igomba gukora ibishoboka byose, ibyo impande zose zagiye zisinya zikabijyamo neza nk'uko bigenwe. Ariko ambassadrice yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazigera zikoresha imbaraga za gisirikare ngo zizane abasirikare bazo cyangwa ibikoresho byazo ngo zije kurwana muri Kongo.
oya ariko Amerika icyo ni wayisuzugura kimwe yanabikora mu gihe cyose uretse gatoya Amerika igira amahitamo menshi y'ibyo yakora. Wowe ejo turi kumwe hano mu kiganiro si wowe nabwiye ngo ibi byose biba Amerika ibibibona, ndangije ndanakubwira ngo Amerika ishatse yatanga amasaha 24, nabikubwiye ejo mu kiganiro. Narakubwiye ngo Amerika ku mbaraga n'ubushobozi byayo ishatse yatanga amasaha 24 AFC Mutonsiri ibice byose yafashe ababivemo. Narabikubwiye se nabikubwiye twabivuzeho Samu twabivuzeho. Rero niba Amerika rero yasubiye inyuma ikabwira n'urugero niba ari Amerika yasubiye inyuma ikabwira AFC Mutonsiri ngo nimuve muri Uvira Cité, byanditse ngewe sindi kujya beyond. Nkuko buri umuntu ushaka kukwigisha ijambo ry'Imana neza akagukonve ukagerageza no kubyumva, ni wa muntu ukubwira ikintu cyanditse muri Bibiliya ntacyo yongeyeho ntacyo akuyeho. Yego. Nanjye ibyo kuzumbwira exaggeration cyangwa kugerageza kwimagina ibitari muri ritangazo nkaza nkabyimagina cyangwa se nkongera mw'ibyanjye sibyo ndiho, nge ndi kugenda kubirimo. Niba iyo Amerika rero yasabye AFC Mutonsiri kuva muri centre ya Uvira gusa bakagumana imisozi yose na za Sange, dore na Baraka bari baragezeyo, ubwo ngaho ntibibareba bavuze Uvira Cité gusa, nabo baba ari abagambanye. None se ntibisobanuye ko n'ubundi iyo misozi yose izaba irimo AFC Mutonsiri? None se ubwo ntibisobanuye ko n'ingabo zizaba ziri mu kibaya atazaba ari za Kongo, Uburundi cyangwa Wazalendo? None se uri kumva ko hari amasezerano basinye avuga ko buri ruhande nibyo nibigerwaho, nibyo kuzana ingabo zihuriweho, buri ruhande zasubira inyuma y'ibirometero 5. Ntabwo ubona ko kuba AFC Mutonsiri yarafashe Uvira nibatangira kwapurika ibikubiye muri izo declaration bazasubira ibirometero 5, n'ubundi ibyo birometero 5 bazaba bakiri muri territoire ya Uvira? Ko abantu bashaka kwirengagiza ibiriho nonaha nubwo basohoye iritangazo gutya, ngewe mbikubwire gutyo uri kubibona nubwo barisohoye gutya, Uburundi buracyakikijwe na AFC Mutonsiri. Ngaho ni baze muri commentaire babihakane. Ariko AFC M23 irahombye. Ihombye iki? Ihombye igice yari ifashe. AFC M23 igaragaje ikintu bita kubaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagowe ko AFC M23 none sigiye gusubira inyuma yishimye. Tega amatwi umvubeho si ubwa mbere. Iyi ni strategy isanzwe ikoreshwa mu ngamba nyinshi zitandukanye. Si kuri AFC M23 gusa, si muri Afrika gusa, si Burayi gusa, si muri Amerika gusa, si muri Aziya gusa. Kuba abantu bari kurwana bakagera igihe bagasubira inyuma bakarekura n'agace bari bafashe mu ntambara nini ibintu bisanzwe, ahubwo hagowe umuntu wabigira bishya. Ngewe reka nkubwire, ngubu ngewe mbabarira umbwira ikintu cyasetsa Kinshasa kukuba AFC yasohoye itangazo rivuga ko bavuye muri Uvira Cité, kandi noneho bakanaza banishima ngo ubabwiye ngo ni Amerika ibategetse kuhava. Iyo Amerika itarabategetse kuva Goma, iyo Amerika ntibategeke kuva Bukavu, iyo Amerika ntibategeke kuva Bunagana, iyo Amerika ntibategeke gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, iyo Amerika ntibategeke gufungura ikibuga cy'indege cya Karehe. Papa, reka nkubwire ukuri guhari, bira byose byakozwe kugira gusa ngo igihugu cy'u Burundi kibashe kubaho, nta kintu gikongo ifashishwe ku gitutu cy'Amerika. Ejo dukora ikiganiro narakubwiye ngo Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC Mutonsiri mu bya politike, yari ari ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akavimvira. Yaherekeje abaturage b'Abarundi bari gutaha kandi ku bushake bwabo. Turi kumwe, ndakubwira nti ibi bintu nyamara mujya mukinisha, ntabwo ibi bintu biba byoroshye. Rero igihari n'ubundi iriya misozi yose ni AFC Mutonsiri gusa. Bikwikina ikiriho ni kavimvira gusa, no kujya bava kavimvira bakinjira muri Uvira se inganite kugira unanabyemera. Ariko n'ubundi uriya mupaka uzakoreshwa n'iriya coalition. Nta kibazo kuko abazaza baje hariya binjire kuri umupaka bafite gahunda yo kurwana na AFC M23 bazarwana. Icyo nicyo nakubwira. Utagira ngo iragiye ngo izamanika amaboko, oya, bazarwana. Ejo bizihije imyaka 2 AFC M23 bayeho. Imyaka 2. Kavido baze kukadushyiriramo. Colonel Nanga yagejeje ijambo ku bakongomani. Uri kubyumva?
ijambo tugerageze turirebeho iryo jambo. Samu, ibi bintu ntabwo biba byoroshye. Hano hari abantu bashinzwe cyangwa se akazi kabo ni ukubyina mbere y'umuziki, kandi bakabyina batabanje no kugerageza gukora igishoboka cyose ngo basobanukirwe ibintu uko byanditse. Uraza gusanga ari twebwe twenyine dukoze ikiganiro tuvuga ibyanditse muri iri tangazo ko AFC M23 itarava muri Uvira. Noneho babandi bari kuvuga ngo AFC M23 ngo yavuye muri Uvira, ejo bayumva ikirimo. ntabwo hari abantu basesengura, hari n'abogeze intambara. Uri kubyumva? Ejo bazajya kumva bumve AFC iracyari muri Uvira, ejo bundi bumve iracyari muri Uvira, batangire bavuge bati none se ko yatangaje ko yavuyemo kwikirimo, nyamara ntiyatangaje ko ivuyemo, yatangaje ko izavamo, igira n'ibyo isaba bizabanza bigashyirwa mu bikorwa. Ariko ubwo induru ejo induru zaba ziri kuvuga ngo ntiravamo, ejo bundi induru zivuge ngo ntiravamo, kubera yuko bagiye babeshya abantu ngo yavuze ko yavuyemo, kandi hari ibintu yashyizeho kugira ngo ibashe kuvamo kandi bigende neza. Rero Corneille Nangaa yagize ati 2 ans jour pour jour est née une alliance salvatrice, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Ati imyaka irashize umunsi ku wundi habayeho Alliance Fleuve Congo AFC M23. Ati hommage mérité au lieu de Salambwe pour l'engagement. Ati cyubahiro gihanitse ku ntare za Salambwe kubw'ibikorwa bitangaje n'umuhate. La détermination bwitange, la discipline, ikinyabupfura, surtout le sacrifice, cyane cyane igitambo cyangwa se ibitambo batanze cyangwa igitambo batanze. Même hommage cyubahiro gikomeye cyane à nos camarades et cadre politique. Ati nanone cyubahiro gikomeye cyane ku banyepolitike bose n'abakadre ba AFC M23. À tous les compatriotes congolais, ku bakongomani bose, nous disons turagira tuti la lutte continue. En effet, à Masisi, à Walikale, à Fizi et plus particulièrement à Minembwe, à Mikenke, à Bilalo Mbili, à Rugezi, à Rusankutu, à Lurenge et autres, nos frères et sœurs font l'objet de bombardements au quotidien jusqu'à ce matin. Atariko nubwo bimeze bitya, ibitero birakomeje muri Masisi, Walikale, Fizi no mu bindi bice bya Minembwe, Mikenge, Bilalo Mbili, Rugezi, Rusankutu, Rurenge ndetse no mu bindi bice. Abaturage barimo bakomeje kuraswa cyane kugeza mu gitondo cy'uno munsi, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize. Anituri et au Grand Nord Kivu, ati muri Ituri ndetse no muri Grand Nord Kivu, les tueries, ubwicanyi et massacres se poursuivent. Ati aho se bwicanyi burakomeje. Au Katanga, muri Katanga, l'injustice irègne et nos populations sont brimées. Ati muri Katanga naho nta butabera buhaba, abaturage bamerewe nabi. Nous y mettrons fait. Tuzabirangiza, tuzabisoza, tuzabihagarika. À vous FARDC, kuri mwebwe ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, vous êtes qualifiés tantôt de clochards, tantôt d'une bande de corrompus par celui la même pour qui vous faites un sacrifice suprême. Ati mwebwe ngabo za Congo, mwiswe clochard cyangwa se abantu mutagiraho muba, mutagiraho murara, abantu bo mu muhanda bo mwiyarara, mwitwa agatsiko k'amabandi katazi ibyo gakora, kandi byose mubyitwa n'uwo mwitangiye mutanga ibitambo bikomeye harimo no gupfa. Ne l'acceptez pas. Ntimubyemere, ntimukabyemere. Ayasabaga ingabo za Kongo kutemera kwitwa clochard cyangwa se inzererezi zitagiraho ziba. Rejoignez la révolution pour l'ensemble. Nous construisions
une armée digne et moderne à la dimension de notre nation. Ati nimuze mwiyunge kuri revolution kuri AFC M23. Ati twese hamwe tuzubaka igisirikare gikomeye kiyubashye gifite indangagaciro kandi cy'igihugu. O wazalendo, aha yabwiraga wazalendo, vous êtes victime d'une manipulation sur fond d'un faux patriotisme. Ati mwebwe bazalendo muri nzirakarengane z'ibinyoma mwitwa ngo muri kurwanira igihugu. En conséquence rejoignez la révolution. Uko byagenda kose ko biri kose nimuze namwe mutwiyungeho mujye muri armée révolutionnaire congolaise cyangwa se AFC M23. La salut de la RDC viendra de nous tous et par nous-mêmes. Hano yavugaga ko nyine Kongo nzima cyangwa se Kongo nziza cyangwa se ibyiza bya Kongo bizabaho bivuye muri bo ubwabo nk'abakongomani. Samu rero umunsi yavugiye aya magambo ni nawo munsi basohoye ririya tangazo. Turi kumwe cyangwa ni turi kumwe? Ndakumva 100%. Bisobanuye ngo ukube muri iri tangazo rya anniversaire y'imyaka 2 ya FC M23 ribayeho, ugasoma n'ibyo basohoye muri ririya tangazo rya Alliance Fleuve Congo, byose birashimangira ko Alliance Fleuve Congo ihari kandi iri hariya kandi kitazanahava. Ibyo yakoze hari abantu ishaka kugaragariza ikimenyetso cy'uko yubahiriza ibikuye mu masezerano kandi kibyiri gukora ibizi, kandi si ubwa mbere bikoze. Rero reka nkubwize ukuri, abantu bose ubu butumwa babufasha uko bashaka, babuhindagura uko bashaka bitewe n'icyo bashakaga kumva no kumvisha, kandi byari bikubiye ku kwidoga. Umva ukuri guhari bidasubirwaho. Byaragaragaye ko Repubulika y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bidashobora kwidefanda, bidashobora kwirwanira intambara, bidashobora gutsinda intambara. Ibyo byaragaragaye, babambitse ubusa, bagaragaye nk'akabono k'inkoko mu muyaga. Birabyo byararangiye. U Burundi na Kongo kubijyanye no ku ntambara no kwirwanaho wapi. Icyo nicyo gishoboka. Dore ikibazo mfite. AFC M23 mu bice imaze kugenda ibuhora hagaragara kwishimirwa n'abaturage cyane. Na n'ubu turi kuvugana ndi gukora iki kiganiro turimo hano tugikora. Muri Uvira bari mu muhanda bari kwishimira AFC M23. Baze gushyiramo akaraka video bashyira akantu gato. Ndibaza yibaza rendo iri bugaruke niramuke garutse Uvira. Hari impungenge ko bamwe mu baturage byagiye bigaragara ko bashyigikiye AFC M23. Ibyo wibyitega mbigukuyeho byibagirwe. Umva makuru mudafite. Mwebwe muri gutekereza ko AFC M23 iri buze kuva muri Uvira batarayereka ingabo zigiye kujyamo. Niko muri gutekereza. Never. Ahubwo babazarindo bayigarutse. Buretse gato, never and never. AFC M23 kugira ive Uvira yo iremera kuvamo, ariko ibyo yasabye hari kibikozweho. Harazanwa ingabo. Nakubwiye ko iriya nama y'akanama k'umuryango w'abibumbye ko ari kugira ngo bari uburyo ingabo z'umuryango w'abibumbye zabona akazi hariya muri Kongo ziraza kujya hariya. Nizitaza wumve ngo AFC yamaze no gutangaza ko gahunda ifite atari ukomeza igenda ngirwanira ibice nk'uko bagenda babivuga, ibiri kurwanya Sirita aho yaturutse. Umukuri guhari, AFC niyerekwa ingabo ziri buze kujya hariya muri Uvira, zitarimo ingabo za FARDC, zitarimo wazalendo, hatarimo FDLR, hatarimo FDNB. Bo baravamo bajye mu nkengero z'umujyi. Uko niko kuri guhari, ariko nibo bari mu mujyi wa Uvira. Ibindi byose futi kubeshya. Ibi byose barabikorera iki? Iyi nduru yose uri kubona yavuze barabikorera iki? Gusa nuko u Rwanda, nuko ibi byose babikoreye kugira ngo bashyire u Rwanda mu maboko, ngo pressure. Byabindi kugira ngo bagaragaze ngo u Rwanda pressure bagize ibiki n'ibiki. Reka da, ntabwo biri buze kurya. Mwebwe nta kibazo mwirengagije ibikubiye mu itangazo byanditse, murashaka kumva ibiri ku munwa gusa bitari buze gushoboka. Ntabwo AFC M23 icyo nemera cyo
izavamo nk'uko yabitangaje kandi nuko byanditse ntiyavuze ngo yavuyemo, yavuze ko izavamo, ahubwo ishyiraho ibizagenderwaho kugira ngo ivemo kandi amahoro aboneke. Ibyo ngibyo rero udashaka kubyumva ni umuntu uri gushaka kwigira impumyi kuri iri tangazo. Ngewe ibyo mvuze ni ibikubiye mu itangazo neza neza, ngewe nibyo mvuze. Ibi bintu rero reka tubitegeze, ariko ngira ngo uburyo tubisobanuyemo ikindi banakurikire imbuga nkoranyambaga z'aba bagabo, z'aba bantu bo muri AFC M23, sibo bitangarije iryo tangazo nabwo, kandi ibintu byo gusubira inyuma biri unilateral, ndagira ngo ntabwo biri bilateral. Bivuze ngo igihe cyose babona umwanzuro bari barafashe uri kugira ingaruka, nta n'undi bagisha inama, n'ubundi bagaruka ari nkabo, kuko n'ubundi niko baje, niko bari babihagaritse. Ibi rero abantu bari kwibeshya bagira ngo birarangiye, ahubwo noneho igihari kiza gishoboka biraza gufasha na AFC M23 kugenda bakigerera iyo bashaka mu mahoro n'uwo mujyi wabo ntawe bari kuwukangira. Icyo rero ngewe nicyo nakubwira. Reka tube turetse abantu badukurikiye nabo bajye muri komanteri uko twebwe dusobanuye iri tangazo, batubwire niba hari icyo twimajininyemo cyangwa hari icyo tubeshyemo. Ese iri tangazo riravuga ko AFC M23 yavuye muri Uvira, cyangwa iri tangazo riravuga ko izava muri Uvira? Kandi nabwo hamaze kuza neutral force, biranditse mu itangazo. Ese mwabyitayeho cyangwa mwagendeye mu kigare gutyo gusa? Kuko n'ubundi ntibivuze ko ari FDNB na FARDC na Wazalendo bagiye kuhajya hivuye, ntabwo ari bagiye kongera kuza gukaba ibice irimo. Sinakwitangazo ribivuga, ari nayo mpamvu nakubazaga ngo ubwo Kongo yo ikindi hehe katari iri buze kuhagenzura. Buriya nicyo kintu nendaga kukubaza. Kongo rega byari kuba bibaye insinzi ko ese gute itanarwanye nimwe yakusubundi insinzi gute utarwaniye kuza akakubwira ngo no ngo mwebwe kubera gutya kandi ntimujye kure, bakanabwira ati ariko ntimujye kure, ariko ako kandi ubundi urakumva wowe cyangwa ntabwo wakumvise. Anytime habayeho ntimujye kure, nimutangaze ko murekuye Uvira City ingana n'aka kantu, mutangaze ko muyivuyemo ariko imisozi yose muyigumane. Nakubwiye ngo aba barundi bari guseka bigira gute, mujye muri komanteri mutubwire. AFC igifite Ruvungi, ikagira Sange, ikagira Kavimvira na Kiriba, barekuye gusa City ya Uvira, abandi bari muri utwo duce. Mumbwire icyo Burundi bwungutse. Ubundi nimba Burundi bwari buri gutinya City ya AFC M23, abo bantu bakaba kirimo aho ngaho, ubundi murabyumva muri ayabo igitoro cyari cyazamutse. Igiki litiro yageze ku 40,000, sanabwo kije kandi byari 400. Ubuzima bwari bwakomeye hariya kabisa, ahubwo kari kabaye. Ahubwo AFC murakoze cyane, muruhuye ababanyi, muruhuye abaturanyi, buri yerega AFC irakoze rwose, ntabwo irakoze kuko dore Burundi ntaho bwari buri. Ikindi gikorwa cyiza rwose kandi no kuri AFC mu byirwanirira nibi birimo irwanirira ko umuturage ari kuba bigira ingaruka ku baturage. Yego, niyo mpamvu sempa asante sana. Reka turaza kugaruka n'ubundi mu kanya tuza kureba ibindi biraba byakurikiye ibyo byose. Hari andi ma breaking ari bube yaje, birashoboka birahari cyane, tuze kuza kuvugaho. Reka gushimire cyane ubwo abantu duhurire muri komanteri. Asante sana.